My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. Mu kuryama hasi abandi basakuza cyane abajepe bamurambarara hejuru nibwo hahise hamenyekanwa inkuru y'iraswa rya Donald Trump. Ni inkuru yatangajwe mu ijoro ryakeye ryo kuwa 13 Nyakanga aho wiyamamazaga ku mwanya w'umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari ari kugeza ijambo ku bari bari kumukurikira aribwo habayeho kuraswa bakamuhusha bamurasa ugutwi. Iyo batamuhusha iyo bitaba amahirwe yari kuba abaye perezida wa gatanu wishwe arashwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu masegonda make cyane ibyo bibaye abajepe bumvikanye mu maji avuga ati "The shooter is down", bivuze ngo bari bamaze kwica uwari umaze kurasa Donald Trump. Urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe iperereza FBI rwashyize ahabona imyirondoro y'umusore warashe. Akaba ari umusore w'imyaka 20 y'amavuko, akaba ari we wari ugerageje kwica Donald Trump ubwo yageragezaga kwiyamamaza. FBI yatangaje ko umwicanyi cyangwa uwagerageje kurasa yitwa Thomas Matthew Crooks w'imyaka 20 wo muri Bethel Park, Pennsylvania, akaba ari wagerageje kurasa uwageragezaga kwiyamamaza. Akaba byabaye kuri iyi tariki 13 Nyakanga. FBI yasanze uwagerageje kurasa Donald Trump amazina ye yitwa Thomas Matthew, akaba afite imyaka 20, akaba atuye muri Bethel Park muri Pennsylvania. Andi makuru agaragara ni uko uyu musore wiyandikishije mu ishyaka rya Trump muri Mutarama 2021, akaba ariko yarigeze gutanga umusanzu w'amadolari 150 mu ishyaka ry'Abademokrate ariryo Perezida Joe Biden ahagarariye. Nk'uko ikinyamakuru Pittsburgh Tribune Review kibitangaza, Thomas Crooks yahawe impamyabumenyi mu 2022 mu ishuri ryisumbuye rya Bethel Park. Nanone iki kinyamakuru kandi kikaba cyerekana ko Thomas Crooks yaba yarakiriye igihembo cy'amadolari 500 muri cyitwa Star Award muri National Math and Science Initiative. FBI yasobanuye ko hakomejwe iperereza kugira ngo hamenyekane andi makuru y'ingenzi arimo imbunda yakoresheje nuko yageze ku gisenge yari ariho hafi y'aho Trump yari yagerageje kwiyamamariza. Televiziyo CNN yatangaje ko yagerageje kuvugana na se w'uyu musore Matthew Crooks, asobanura ko nawe atari yiyumvisha ibyabaye kandi ko kugira ngo agire icyo atangaza azabanza kuvugana n'abashinzwe iperereza. Donald Trump yarashwe ku gutwi ubwo yari amaze umwanya mutoya ageze ijambo ku bamushyigikiye muri Leta ya Pennsylvania. Hari kuri wa 13 Nyakanga 2024. Abashinzwe umutekano bakaba bahise barasa uyu musore agahita apfa, bityo bagahita bacyura uyu munyapolitiki. FBI yatangaje ko uyu musore yarashe amasasu menshi ubwo yari ari ku gisenge cyo hakurya aho Trump yari. Hari abaturage babiri bahakomerekeye bikabije, undi umwe yahise apfa. Uru rwego kandi rumaze gutangaza ko uyu musore witwa Thomas Matthew Crooks akaba yiyandikishije kuri lisite y'itora nk'umuyobozi w'ishyaka ry'abarepublike mu gace ka Bethel Park muri Pennsylvania. Abashinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya Trump bamaganye ibikorwa nk'iki gitero basaba ko uyu mukandida yakongerwaho abandi bamurinda ku rwego rwo kurinda ubuzima bwe. Bavuga ko kandi mbere y'uko Trump aza kwiyamamaza muri aka gace bari barasabye kongererwa abashinzwe umutekano ariko ntibyahabwa agaciro nubwo FBI yabihakanye. Nyuma yo kumenyekana kw'aya makuru, Perezida Joe Biden wateganyaga kumara icyumweru muri Leta ya Delaware yasubiye ku biro by'umukuru w'igihugu Washington DC kugira ngo agezweho byoroshye amakuru ava mu nzego zishinzwe umutekano. Perezida Biden kandi yamaganye igitero cyagabwe kuri Trump, ashimira urwego rukora mu ibanga rwamutabaye rukanamucyura. Mu magambo ya Joe Biden yagize ati "Namenyeshejwe iraswa ryabereye mu nama ya Donald Trump muri Pennsylvania. Nanjye nishimiye urwego rukora mu ibanga rwamurinze. Ntabwo ubugizi bwa nabi nk'ubu bukwiye muri Amerika. Dukwiye kunga ubumwe nk'igihugu tukabyamagana."